turabasuhuje tuje muri akanya kuguha complete guide intambwe ku ntambwe y'icyo wakora kugira ngo nawe wigurire amayinite ukoresheje Pi zawe nta handi hantu uciye muri Pi browser. Ni ibintu bikora, ni ibintu byizewe kandi ni ibintu byihuse. Tugiye kwinjira muri app mbafashe bagaidinge nkwereke ukuntu wabigenza intambwe ku ntambwe kugeza ahantu bagusaba kwishyura. Nizera ko uza kuba hafi kandi utaza gucikwa n'iyi guide nuko tugiye kubigenza kugira ngo nawe niba wumva ufite amatsiko cyangwa se niba amayinite ashobora gushirana igihe cyacyo cyose uri ahantu hari danger ariko ufite Pi zawe ushaka kugura amayinite, turashaka kugira ngo bitazakugora. Dutangire. Twabwiye ko rwose ntabwo ibintu bigoye, ibintu biroroshye, nta kigoye kirimo, kandi kwigurira amayinite ukoresheje Pi uciye kuri Pi browser ni ibintu bikunda. Tugiye kubibereka neza, ni complete guide kamwe ku kandi. Urabona ahangaha dufite Pi browser, urabanza ukahagera, ariko mbere yo kugera kuri Pi browser tubibutse ko uca kuri mining app nuko abanza ukayikonekta na Pi browser. Nibyo twakoze. Iyo Pi browser ikimara gufunguka barakubwira ngo welcome to the Pi browser. Dufite Fireside, dufite Wallet, dufite Brainstorm, dufite Mine, dufite Blockchain, dufite Develop, dufite KYC, dufite Chat, dufite Profiles, dufite Domains. Nyuma yo kugira ibyo ngibyo byose hasanditse ngo Explore the Ecosystem. Niho turi bwikandire, dukande kuri Explore the Ecosystem. Dutegereze bifunguke. Bahita bakubwira ngo Explore Pi applications built by our community. Nyuma yo kuguha ikaze ngo welcome. Hasi hariya dufite ama-app atandukanye, namwe muri ya ma-app 100 y'ama dApps yubakiwe muri Pi Ecosystem, akaba yarahawe deadline yo kuri 28 z'ukwa gatanu. Ya ma-app yose ko ari 100 kuba yarangije kuzuza ibisabwa byose na mainnet kugira ngo yinjire nyine muri ecosystem ya Pi byuzuye, noneho atange service. Urabona hasi Fruit Pi iri verified, ifite n'ikimenyetso cya M. Ivuze ko iyi Pi yamaze kuzuza ibisabwa byose, yo iriteguye. Igisigaye gusa nuko marutenderi kwa Pi kwa team ivuga ko noneho utility igeze igihe cyo kujya live, none abantu bagatangira bagahaha. Hazaba harimo amahahiro, hazaba harimo ama-app yigisha education, hazaba harimo ama-app y'umuziki, hazaba harimo imyidagaduro, hazaba harimo gaming, ni byinshi rero. Na izi app zindi dusobanuyeho gatoya ubona zifite ikimenyetso cya M ariko kiriho akantu k'akabazo mu ibara ry'umutuku, bivuga ko izi app zo zitarakora ibisabwa byose nkuko bategujwe na Pi Ecosystem. Ibisabwa rero ntabwo ari ibintu bidasanzwe by'umurengera, ahubwo no kugira ngo bave muri web 2 bajya muri web 3 kuko ecosystem ya Pi izabiraninga ku ikoranabuhanga rya web 3 twese turabizi. Nyuma yo kugwikaza rero ngo welcome, hepfo gato urabona search. Hepfo ya search ari mainnet, testnet, commerce, games, dukomeze NFT, dukomeze social, education, health, travel, tugire hirya handitse ngo utilities. Turi bukande kuri utilities. Utilities yamaze gufunguka. Hasi ya utilities yafungutse hari ama-app 3. Hari app.link for Pi, hakaba Explore Pi, hakaba na internet speed. Aya ma-app yose aracyari muri transition yo kwimuka ava muri web 2 ajya muri web 3, nayo yose ariko bizajya kugera ku
ku itariki ya 28 z'ukwa gatanu yamaze kubikora, kuko kwa team yabwiye aba developers bizi app ko umuntu utazamitinga deadline ya 28 z'ukwa gatanu ko azaruzinga uburenganzira aba developers bahawe, harimo uburenganzira bwo kubona Pi domain ku buntu bidaciye muri auction cyangwa muri rya murikagurisha tuzi ko harimo imurikagurishwa riri muri Pi, rikaba rizarangira kuri 28 z'ukwa gatandatu. Twizera ko rero nyuma yuko auction irangiye abatsindiye Pi domains batangazwa, ni nabwo ko team izatanga igihe nabo ubwabo bagomba guhabwa ama transition. Birumvikana nk'ibigo byari bisanzwe bikorera muri web 2, amakampani y'ubucuruzi atandukanye nka za Amazon, Alibaba, eBay ndetse n'andi makampani yo mu Rwanda twayabonye muri auction, nayo icyo gihe nayo azahabwa igihe, niko mbitekereza, cyo kwitegura kujya muri web 3. Birumvikana ariko yenda kitari kirekire kugira ngo Pi Ecosysteme izatangire ikora. Izi app eshatu rero zafungutse hasi, twe turinjira kuri app ya mbere yitwa app link for Pi, ariyo dukandaho. Nitumara kuyikandaho urabona yafungutse app link for Pi. Noneho hari handitse ngo open app, twe tugiye kwikandira kuri open app, dukandeho. Urahita bagwa warning ngo unverified app. Unverified app si ukuvuga ko itemewe, iremewe, niyo mpamvu iri muri ecosystem ya Pi, ariko nayo hari ibyo itaruzuza yasabwe na core team byo kugira ngo ba moving from web 2 to web 3 technology ecosystem of Pi is using. Noneho ni tumara kugira hano urasoma bakubwiye ngo this is an in development app and is not fully vetted or verified by the Pi core team. Ati in app icyubakwa kandi ntabwo iremezwa neza cyangwa ngo ihabwe icyango cyuko yemejwe na Pi core team. This app may be removed if violations are reported. Ati app ishobora gukurwaho nibigaragara cyangwa nibitangwa mu raporo ko hari amategeko n'amabwiriza irimo kwangiza. Pioneers should use this app at their own discretion and never share passphrase or personal information with any external party. Ati abapioneer bagomba gukoresha iyi app mu bwitonzi bwabo, kandi ntabwo bagomba no kugira undi uwo ari we wese w'umu third party basangiza amagambo banga yabo ariyo passphrase. Nta kibazo, turakanda open, dutegereze app ifunguke. App rero murabona uburyo yafungutse, applink.py. Ni app ilinkinga andi ma app muri Pi ecosystem. Turabona rero ama app yafungutse. Ya mbere ni Pi Buttermore, ya kabiri ni Pi Tantan, ya gatatu ni pibs.chat. Turakomeza, urabona hani 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Ama app aracyari menshi. Aya ni ama dApps 100, 21, 22, 23. Ukomeje hari andi ma app menshi kugera ku 100, ariko turagaruka kuri iyi app ya 23 yitwa Booster. Iyi app niyo tugiye gukandaho, niyo iri butuyobore kugeza tumaze kwigurira AMAINITE. Turakandaho kuri app, kuri Booster murabona ko yafungutse. Hasi baragenda guha ibihugu bitandukanye byamaze kwinjira muri uburyo bwo kugura AMAINITE. Cyane hano hari China, hano hari Philippines, gatatu hari Tanzania na Nigeria. Noneho turakanda handitse ngo tap to visit.
twikandireho tap to visit, dutegereze bifunguke. Byafungutse rero, urabona tugenda twikaragamo hejuru buy airtime and data, kavaho support the Pi network, gutanga Pi gutuma ecosystem ikora global top ups. Nyine ibihugu birenga 160 byamaze kwinjira muri iyi system yo kwigurira amayinite. So ni ibintu rero biri Pi ni ubuzima, Pi ni isi yose, Pi ni ryo faranga rwose isi igiye gukoresha muri iyi minsi iri imbere. Twebwe rero tugiye kwikandira ahantu handitse ngo quick mobile load, aha turahareka, ahubwo dukanda handitse ngo buy airtime and data, dukande buy now. Tumara gukanda buy now, baratwereka ngo top up your mobile instantly, cyangwa ngo igwira amayinite mu kanya nk'ako guhumbya. Fast, secure and worldwide mobile reloads. Send airtime to your loved ones with just a few taps, anytime and anywhere. Birihuta, birizewe, kandi ni ibintu bikora ku matelefone ku isi hose. Ohereza amayinite ku bantu ukunda with just few taps, ukanze gake gusa gashoboka, kandi igihe cyacyo cyose n'ahantu hari hose ku isi. Twe turakanda top up now, tukandeho top up now. Murabona ko bifungutse, ahari rimwe buy airtime, hari hakaba 4. Bivuze ko ari step enye tugomba gukora kugira ngo ya mayinite duhite tuyabona. Nubwo turimo kugenda gake gake kugira ngo ubyumve neza, unamenye ibyari byo nawe nujya kubikora bitakugora, ariko ntabwo ari ibintu bigoye kandi ntabwo ari ibintu bitinda uramutse uri kwihuta. Hari haranditse ngo select country, twe dufite United Kingdom, niko nge bifungutse byanditseho, ariko nawe byafunguka byanditseho Rwanda, ariko si ikibazo, turakandamo hagati sacinge igihugu cyacu tuzi ko cyitwa Rwanda. Kigake uritonda kugira ngo utabikora nabi. Rwanda twayibonye, murayibona ni ibendera ry'igihugu iruhande rw'igihugu Rwanda, tukande kuri Rwanda. Nabona bise birodinga mu kanya nk'ako guhumbya. Aha baratubwira ngo MTN Benin is still down, ngo MTN yo muri Benin yo iyi service ubu ntabwo irimo gukunda. Orange Senegal is now operational as usual. Ati Orange Senegal ni ikigo cy'itumanaho cyo muri Senegal, atubucyo cyagarutse ku murongo nk'ibisanzwe. Urumva yo hari ibigo by'itumanaho mu bihugu runaka byavuye ku murongo kubera impamvu runaka, nabyo barabitangaza hangaha. Hepfo rero select operator, hitamo nyine ikigo ushaka gukorana nacyo. Dufitemo Airtel, Tigo Rwanda, tukajyamo na MTN. Aho wakoresha hose, wakoresha kuri Airtel, Tigo Rwanda, wakoresha MTN, byaterwa nawe ushaka kugura amayinite. Reka tuvuge ko tugiye gukoresha MTN, turakanda kuri MTN. Noneho hasi hari next, tukandeho. Noneho baratuha amayinite dushaka, duhitemo ayo dushaka. Ahambere hari 1486.94, aha kabiri 4466.80, kugeza ku mayinite ya nyuma ushobora kwigurira 498 ubaye ubibashije. Reka twigurira hambere nukuberekera ku 1486.94 ntabwo ari amayinite menshi, ndetse ushaka kugura na internet wa naha ngaha mu 10 aha gatatu cyangwa aha kabiri. Ukanda hambere barakubwira ngo estimated, uraza kubona amafaranga 1486.94. Sibyo? Noneho dukande next. Urabona phone number, code y'u Rwanda bahizanye.
noneho icyo ugomba gukora ni typing. Washyiraho nimero zawe ushaka kwigurira, washyiraho na nimero za mugenzi wawe. Reka dupfe gushyiraho nimero runaka, ariko ntubikore. Noneho barakubwira ngo complete your recharge. Dukandeho. ngira ngo mwese mubonye ko atari ibintu bigoye, ni ibintu byizewe, ni ibintu bitagoranye. Cyakora ubwa mbere wakumva ko bigoye, ariko ku muntu wabimenyera ntabwo ari ibintu bigoye kandi ni ibintu byizewe. Hari step ya nyuma mutabonye, ariko wamaze kugira hariya ibyaba bisigaye ntabwo byakugora. Step ya nyuma ntabwo bakwemera ko uyirecordinga, kubera ko urumva bagira ahantu ugira kuri account ugafungura wallet yawe kugira ngo aba ari wowe bwite utanga uburenganzira koko bwo kugura ayo mayinite. Ntabwo bakwemera rero ko uscreeninga, ufata screenshot y'aho hantu, ntabwo biba byemewe. Ariyo mpamvu byahageze mukabona ntabwo bikomeje. Gusa ni ibintu byizewe n'abantu bataremera. Rero abantu batarumva ko Pi ari ikintu gikomeye kizafata ubuzima busanzwe bw'umuntu utuye ku isi, guhera aka kanya batangira bakabyumva kandi bakabyemera. Ikindi nawe nira kubabwira ni ukubabwira ngo niba kugura amayinite bikunda, ese murumva guhuza iyi Pi browser uza Pi na banki n'abanki dusanzwe dukoresha, murumva ari ikintu kizagorana? So ntabwo ari ikintu kizagorana ku muntu rero barimo kwiyapayize akaba atazi gukoresha exchange, yenda akavuga ati reka nzitangire inseko. Okay, nicyo gihe turimo, ariko iki gihe kiri imbere kitari kinini nicyo gihe kigiye gusobanura buri kimwe cyose, kandi ndizera ko buri mupayoniya azabyungukiramo. Bizaba ari inyungu ze, kuko azaba azi ngo umutungo we ari gukoresha uko ashatse mu gihe ashakiye, bitagombereye ko undi muntu azakamunamamo kubera ko yenda inzira zo kuri exchange zamugoye. Murakoze.